malo tau toi ma ko nu mo tau wa mai ke feitu ko ni tau hoka tau lai wi kai mo tau he ni foki mo kau tama ngā au wafu o ko ai ke fai nau ke mawhai ma ki whae ke kia nau tolu whekawaki mo mea koe ni ke wafu. Ka taki peo ki Haviri, mana tui whoko e hawe koe ni koe lai, koe aloha ton pe wheitu ko kulawa ko whai ai pe mau alai pe interview me iai. Ka koe hange koe lau ko mau tolo ni kui hen he wafu, ni mau si o pe. O koe e umea, o koe ki tau taranoa ki ai whekawaki mo wafu, mo utokoni o kuwhie mau o kaka tokonia me ka pau ka tokonia me mo tole ka kai sai peia ka ko tokonia ko ni e aloha ton pe kore ki he ka kai o ton ke nau sio ki ai pe na nau fetu taki mai ki ai kia mau ke maha o tonu pe o faha to ki nau tolu ai wafu mo me ko kuwhie mau ko ni i he ka kai e wa ke falere ya ke wafu ai ko hinga ia e polokalama ko ni o ko ki ke he pe me o kawa e pepo kama tokoni ka uhinga pe ma fai ai ko nga foki ko fetu taki mai ke ma ha foki o sio he mea ko lava fai ko ke tokoni aki na tolu ko ni e wa e ka to ka kai e wa ko uhinga ma he nei ko ni ma ka tama mau kemrame malo mo ta to lava ya malo ta to mau tau mai ki te na tala ko tau fai valahi ya ko fai valahi sia kai si tuang e maua ke mafoki ki tonga e toki mahino ke maua i he momenti ko ni hono fufi ma e kai nga e wa ke mato no foatu ya ku mahino ka te maua ai uhinga viviri o fufi ma oi ko e polo kalama ko ni o ku make heia na tau i nga hi fare ka mahiwa ke o hake a hono finga i ke oa left behind hata ko e nia ko whakafonua ia toki mahino ka ki maua ai tangi viviri o te ki ai lava o solova ai palo pare ma ko ia me ta ta kon ko suri te ni toki ato no hiwa ka kato ko e pure ni o ka ta hava ka a ewa ka o iai ai me a ku ne fu fi ma viviri ke hana fa ha ko ti mo to o ma ka to ngane fi ma ai ki o ngongo ma ula lo ko ni me o ki ka mai o ni ko ni ke fa ha ko lava ke tau ni me ni mata ka ki tau ilo ai palo pare ma ke lava solova ia kake e kake to fa lo te onge ka suri ke tal no atu ka tal fito mo to ewa mo me amai ke solova ai palo pare ma ko ni o suri mo no tai ni o ate ka te mo do i he tai alo o kore bege o ni fa ngai kata ko ya ko no a ko de sa ka ko tia ai ko pure a o ba kai ba ko no ai o ya o to male ko ba kai o se matangi o se tapi ko mahaki toki ilo ki muri ane afi ko o tangata ko ni hange pe ka te au hamisi ko na ke mana u ange ko re ka nawa ko ni ke nano ai ko tau lai pe ba ka he wa are ba ke o si ange e ku ki whakatangi pe te na lava toko ni mai pe ko whakatangi ko fai haki me a pe ke mau whakamalu malu ai whakahau ai mau fai whatongia sai e nia ku la a ka ko taimi ko uhai kai ke hami ai te mau fai e mau tohi pasi talo ne mau fai mai me a ta fitu to ai ko matangi mau lele mai ai pe mono ta ko magi o mau ke ai pasi be tu mau fato nga yange o mau to on mo ki kau nga we pau be ke mau finga mai ke mau mai ki hin mau finga he foki o si foki go ba ko ku kore pe malama nai ke maha ki me alere ave mau to ke mau ngai api o mai he taimi go tau mai vaka mau ai pasi pe loto os pa ma bo mau nau tu ai ko ga mau office me ai ni ta ke mo fato ngai ka ngai o taimi ko to ai ko fa moi ko e va ka kai ga mau office kai ga to no to mo fa moi ke mo ngai ya kai ga me le ko lu e la ko re pe te mo nga fa mai ka ngai o ko to pe murina tonga tap e ki baba o ha pai mo ngoni wa me ata tau bena mo fai mai ko fa tau mai ba ka ki wa fe tu wa ki mo to le ba ha e wa ko ki ko re pe da ki to nga fa tau hena ku mai mo ki me ale ke mau ai pa si ai ma mai pe sio ka to fu wa manafa ko ni
kai ke te aha me ai te mau whakaunga ki ai taimi koe ala tāmaki ke ai ato ai pāsi no ngā ke mau alu. Hange pe koe o me ai si wakai mahi ne ti kai pe ke te aha lalo a kau hinte mau ai pāsi. A koe kore pe te mga au koe kore ai vai vai. Hange pe koe maha te po whakawhewia ai motu ati. Pako pe he ange mai ne kei pungpong kau lawa e au whakatau pe melere. Koe ku wahe ai koku mohanga o mai panga hango pulpea. Yeah. Aku tutu ai koe kau mau. Ko mau ka taki pe koe e hua ke mau tu. Koe mau kore pe. Mai pe haki mea lere ke mau. Pe hau mai ki hino mate hente mau toho lo pe kai pe ki mea ke mau ai pāsi. Malo suri kainga. Koe mau tā noa toki ilo ane whiawhi ai uhinga ko ia asuri. Malo te utaki hoku tohu, ki mua i he lori. Koe tuanga ia ai ofisi pana e malu mo ngai wha moi mea kotoa pe na iai. Ka kuso atu ke toi ngā kutoe iho mou taulanga o kutoe ai pa koe uhinga ia ai whakatangi asuri. Ka ke he muna me whafoki mai ke au. Ki he tangi asuri na mau tala noa. Koe mea lere o kude fufie mau haki mea lere ngā ue. Na ku whawheu i ai, ko ene whakaamu. Te uhanga whamatala atu. Koe hange haki i kalaveni, koe ia ke mura he. Hange nai haki i kalaveni, o koe ai pe hono ki tesi. Whamooni pe ave pāsi, o mi mu whamoi moi hiri ki ai paka osi. O kune lere pe pia ki api, o malu paka toha matari. O kune lava pe, o lalafi atu i aturi o tongi ai ke maa. Pea koe ia uhinga ki ai asuri, pa koe uhinga lahia. Na isi tauwhi ai wakahe ahoni ki oua whakafoki ki maua. Kama whakahoko atu a te moto. Ta koe katangi nia ki ha eua pe. Ko ila koe mea nere koe ki mea vare. Ia mo ila moto hono maa whau. Ka koe loto. Koe mea ia mama whataha whaka maa ai kate tauto. Ko holo lo imata suri. Toki whanongo ki he ene tala noa. Ko ene wahe panga hongo fulu. Ihe aha. Panga hongo fulu i aho. Ka koe pule edi o kautaha waka. Koe toki kautaha waka. Whaka ofa edi mo whaloloma e nau whei lau. Pea ku tau mao haka kai ke nau whei lau. O i kai koe paanga. Ka koe unga koe whaingo fua e whiwhanonga aki mo whei alu aki. Ka koe mea te pu. O atu mo ngomiko ke na hoki. Te ria na hanga e whamiri o tuko ai kato ki tuko. Koe whaunga peni. O i whoki ko homo ofa mai. O toko ni e suri pea mo i kautaha. Baka a eua. Te wate ki tala noko ni. Na i kai lava he marini o tukuange mai lafa na mahe pure anga ke whai ai ngāwe i he wafu i he taimini. Na i ta ofia. Anga ofa ai pure o kautaha suri. Ke o mai ai one mato. He ke ne whai a ngāwe pakoia. O lepai ai one mato. One mato e. Lepai ai one mato heni. Ke ne hanga o mai ai misi di lalahi kon ai pure anga ke whai a ke ngāwe. Pea mou sio ke whau ai aonga. O mou kautaha waka. Pea ko suri ai tangata lere taha o kune hanga tokonga i he taimini tuke. Na iai kau tangata kimu ata. Ka ui kai ke toi lava. Ko suri ani kune ha i he foi wata i buoni ke ne whai ai whei lau. Iyo, tau lue pe. Tau lue pe ke sio kakai. Iyo. Hau pe ma tau. Longa ange pe isai ange. Kai sai wa kau ka Ke ke. he mo mui mai ke tau aru. Pa te tau toki tala noa lere i olunga. Hulu pe. Iyo, ka tau hulu pe. Sugar mau. These are all the damages of the hurricane. Government has yet to step in to help these people. It's been about a month in order for them to keep their businesses going and everything else that's being shipped here. Remember, this is the capital of Eua, Honua, that we're at. So if you look at if this is how the capital looks, think to yourself, what does everywhere else look like? Whoever's ears that hear this program, these people really need help. This is their wharf. It's sad, man. That's their other part of their wharf.
And like I said, other part of the wharf here, I think all they need is just a little help. Just a little help to get them by. They have, this is their office that they used. Yeah. We're gonna go onto the ship and carry on from there, the interview. And then after we leave from the ship, I'll wrap it up with a few comments and a few things that we need to go through. This is the ship that we're on. It's nothing but rubble. There you go. Malo kapau te tau mai hanau nau ke langa ka whare e tuai. He o kulere pea e waka o whai e ngau. Nei whamatala e suri kai tau whoki mai anai. Kene whamatala tu ai tu unga ugai ai tapaki o yongo waka. Pea koi kai ke iahe hase niti. O ene toki hu anai o whetoki ai kau kure. Kaku ne whaamu o toko ni. Ia e whakau kau. O Amerika, Australia pe mo sila mo anak i mo sila. Kakata o septa ko ni ai lihai nui pe mo feturi ilo la hepo feturi ko ki mo to lu ya ko mo to ngai mai ai fu ko noa pe ko ilo la ba pe ke mo ma ha me ale fe unga hange hakala veni ko ki hanga ke ti ke ia pe hono ki te pire bono ki la Fa pe si o ata. tari kai to o atu ai ko heka pe ki he maka ma ke pe e ua pe taha wa mai ki tongan o whakatau mama pe ai ngai mea koia I hena o mai ha mea lere lei pe he ke whai aki ai ngaue ai ki society pe koi ki o sirio koi ni ke whakau aki ai tau ngaue ki lo tau whatongia ke ono whewhononga ki ai kakai I he motun kake o kou whotu whakau atu pe ki ati motun kake ko via ka pau e haki laptop ki computer e whao ki ai pa moha ki ha ko be hey ha ko fetch print out ko ki ba be ko na na ko ha be ki be le ya o si seti mau ko ki to he la ya he o be to ai o foto tu ke to ai langa mo ai ka ulang ko ha ta no be na he ka suri ki loto lere ki ona wapi lere mai ma o ngai portfolio be ko ha ngai na na o ki loto be malu be ha ko ngai fata mak be ni ko ta wa ko to I fata mak ko ni la ba be ke tau sio au hakotoa ai fetun e lava ia o unga ki whafonua he kage ko ia ngai ai whakaukau pe toki whakaukau ia ha o ofisi ka tau mamata tonu pe tau wako I ngai mea kotoa pe ukoko neo ngoia ko suri ni o kune au mai e ni whakamatala ke ngai nau e mo I mea kai tana ki atu ai tokotani ki e tau whakamatala Malo katua wat kana mo sa puna o hama ka mapu ka hapok ke pega lang loro be mo diau ko to we mo I wak ta bin mo mau hao ko ki o be o kan ko di na hao ko ki te mon ke pa tu hen ni ke ka ha ke ko to wa sai ngata ko to mo don ko ki ko re ko ni wa tu ko re pe me ka ka wa ka a ewa aya ko ewa Sea Transportation Council uma gente aí lo waka fai ta ke mo shoma ke mau na hope for wa ke ko ya ko ko fai ko ha ko ofa ya ki be ale hen ke kamata ke ngawe I wa fu tama ke ha fai ki ko re fai tu ha mo ofa lava
fai e whakamāra ki mōtoro. Ki he whaikata koni ko tui pe ko o si ilo mea ko tō kōpō. Ko mea kōpō ko tau tūpe ki tau tōni. Ko kore atu mōtoro, ko haha mea te mōlawa tōkoni mai e honga ia ki lava ki whai ai ki ngāwe koni ki anu mato. Ko tonga ngāwe anu mato ki tanga, tātai waku, ko pe tōku hola i ngai mea ko tō me, ka whakapia, ko o tangata ko nina nau, mea mai ki heni, ia whakaki tōkoni, o mai e ki ofa ko ni ke tautou no mamai o rea ko ni wano mai ke to ta pe ewa ko to pe ko mo ka kai ko ko be mai ki ka ba to ko no si ka ho ha o fai fa ma mo kore ko ha me te mo la ko il he kai pe la ke to tu ko kore ati ke mo to he kai la ke ko ba wa ma pe ni fa na ta ko ko ni o ti o fa la ke mo to ki whana o whaka puna, ri hau pe mo lang, pe ki hafoka pe mo hama, pe mo ewa ko toa pe ko whanau mai, o kui kupa mau tang. I whaikata ku hoko. Ka mau fia, ku mau lawa pe ki tu, ki whaika pe. O whakahet ki mo tau. O koau, ka mai la. Ko toko taha ko ni ko, sudah stukia. Kalau tangan kau ni hasilnya mo, kau tangan na wau. Korea ya takoni, lava kau kumai. Kau itu mau siapa pergi, mau mana mai, kau semua semua halada. Kau kita kau ni faham kan Korea, apa pergi mau. Kau ni mai, halo, kau kan ni tempat kasuri. Halo. Kau kasuri, kau kasuri tu ni hanga apa. Ko ni whakamata la ki mea hange ko whakarere makaso. Ko ha ai tūkunga kui ai waka i ho whakarere. Mea mo yanga ke ilo e kai ngā ai tūkunga ko o kui ai. Tūkunga ko ki ai ko e tau sirini no. Sirini ko nei toi ko moua ko e ngai to anga waka ko i muri o si ano tau. Os kato no tau. Lau miliona ko e nei panke toi be miliona taha ke mau tau kamata ke Akwai be mau whakamatala ati ta whakatonga whakapalang pau te mau whia mau mi muri wata be ke watu akwai mau pe ini koi e wani koi au tā koi no kai ki mau te whaangai ha se niti ke ki ha whahinga mea ke angai mau whakaukau se niti alu kato pe ke panke mau heka kohe waka mau tāna ke pāsese tāna ke mau uta koe tā ke pe no mau utu e waka ke alu he awe ahu ave kainga e ua mei e ua kinu alofa nuku alofa ki e ua mo ato e taha pe haapai wawau ongo ni wa tai pe kore ke alo e waka alo e waka Ai ko tūma ni suri o kupe fuku e mako i ai ko mai te lava se. O hu mai me i pange se unga pe mo ki mea koe o kupe wha mo i ke whakahope ato a ki kore ke rā tō. Ki mea lere pe unga koe ke hange haki ofisi. Te ke ngā ue haki. Koia. Hange koe mea koe nau lawe koe ke ai tu e mau mai pai. Hange koe lawe koe nai pangai o fu koe ke ao. Holo kau waka pangai tolu ono e wiki. Kau mau sai e wiki. Kau mau sai pe ai. Sai pe mau tuai koe whanau e ua pe. Mau pe lau pe toa pe hatai. Mau tu lere o se tae no. Mau wahe whakalere. Ke mau ia mau whape. Ka o silo pa mau whamire mea ho. Tō mai mataki mak whaua. Ko tō no pasini. Mau tari lere me kau e ua pe. Kage sori toki mahi no kia o tāna o koni kamani na awa ke ane kia ki takala noa. Tā koe whi lau pōn. Pāngai tolu noa, tolu ono, ihe wiki ai ki reka kau waka pe o tō taha o ngau ihe waka. Pāngai pe e hongo pū a suri ihe aho. Ihe aho si ene ngā o ihe taipu o kulere ai pe mokui mai ai waka oha. Moi alu pene foki ki honau api. Whau tange ka pau ko koe pe koau o kuwhia ngā ue ai. O kui au liake ngā ue ai. Kage koe whakatake atu ki e tonga kotoa. O sipe mea kotoa ka pau e tonu a tau whakapau mo tau iloi. Koe waka koe ni o kulapa alo ai whanau i he kamata anga uike ki he ako. Pea nau whoki mai i he uike ni o si whakataha pea mona ngai whamiri. Ko e ua pe o kuyai ai mea whewhanonga aki, waka whewhanonga aki lere. Hange ko ki maua, mawhi e heka e maui hoa pe tā mo konga pe au ki tonga. Ka koe tangata ai o kune hanga pule o toka ngai. Ai kau taha waka. Ake ko suri ia. Watu hane toi tala i whare wa kore whamata atu ka tik tau tō. Ikai ko e wape. Leo mui mai i ho mautua. Tonga. Mau kore hanga tō. Pea koe ofa mu o mai hanga tō nupe. I he e ua
community council. Fato asila peke ewa community council. Koe. Tohi Ewa Sea Transportation Council. council. Kono toi mai pe Oh paka. iya. Whakahanga tonu pe a mea lere ia to asila ki ai ko ngā ke maa hono whereti mono tute. Pea hao ha tonu ke community ke lava whai aki ai whatongia. Ko tui e lahi po mamawa o ka pau e hai sia pea tau tau sio ka whai ngā uhinga. Ka koe tau sio ke tokoni mo whaki ki masiwa. Ke tau whaki fia maria ia. Amerika, Australia. Mo tala ta anoa mua. Ngari iofi taha pea nusila. Ke whai mo whakaheka mea lere. Wike pea taha. Pe taha mo kunga ko au mai tongani. Ke whahoko. Ko tō koe ai uha. Pehe e suri. Si ohoro pe. Ka koe to iaha whare ia. I he funga whanua. I he taulanga nā whanua. Ke toi ki ai. Ko mea peu whai ko se de tuku holo pe mo de katoa viviku. Kai tuange ka suri. Ke ne tala noa. Ai mea koe a teria na kulohia ki moto. Mahalo te mouto ki mea mai peo mea tonu pe, pa mahalo atu pe he tā mo mea ki ai, ko tūpunga e mau ngāwe koe ngāwe pe, koe ki taki pe, ka taki pe tau ngāwe koe ewa ki tau tu. Kai ki mau lau lava, kai mau lau kafo, lau lava pe. Ha pe mea te mau hanga ki taki lava, whakalu fua ki tau tu, ki tau mui ko toa. Pa mahalo koe ki mea pe ko whakatangi atu ko mo tolu, ko ki mea lere pe ke whai whatukia. Kai ke uto e ha mea te utangi au ki ai. Pe ko havala, pe ko hamea kai, ko ki mea pe ke malu ai. Whahau kai pe whatongia te ki motor, mo ma fe folau ake he waka, kai ke pe ke malu mo seni, malu mo uta, o atu ko mo ngai api. Mahalo ko ia pe. Malo. Malo se. Palo abito, ka posio ki ngai ngawe ulava ke whahoko e o ngawakani. Ko matu aki, fu angalahi abito ki he kainanga oe whanua. Kai tāna whira te motor oku i tō kanga. Pea moki motor ngai whaamiri oku i ai. One haka pepe uta tuku ki he waka ko whaua ko whaua ewa ata hono teu koe mata lerei. Ai funga whanua i he fua o ena ngowe Oku whaingo fua abito ko unga ko lere ai waka. Kia koe pune waka aeni. Aia oku ne whakatangi mai ke ma o atu ia. Whatawanga pe oku mou mea mai ki he whakatangi ngoni pa mou tolu kotoa pe oku mou mea mai ki heo pe. Tau wala ni mamu. O anga whainga maria ko ni ki he kāinga e wa. I he polo kalama kodu lava pa whako ka kuto ia heta. Mea mai o whamatala. Ki mu aia pe atoki whahosi a e tau polo kalama kai. Malo, mau tō wai pe, ki whai atoi pe whakatangi, ka whaamu pe, koe ofa te mau omi, i whaaunga i e whotuan. Ka pati mau mea mai pe ke pe tukonu mau ki whakautua atoi, koe whupakai ni o e wā, koe o ne mātoi, ka koe maui teu ki tau mai, koe whenga koni u whai, koe whenga whakaluku fua maa ka kai no kotoa. Whakamālot ka ki mau tōru kona, ai Tonga kotoa, ka pau wā wāt kia i e ki, whakauha koni u whai atu. Koe whuwaka koni, komo waka. Koe waka, ai otu motu tonga. Koe mea iau mau korea atu ai, kainga, kai tau te whito, i kainga me whunga whonua. Wa toko tā pena i e ua pe niwa whao o moi hena. Wa tokoni mai, i ki kore kone u whai atu whakamawe mawe. Koe ki kore whakamawe, koe ngaha kōsi maa, ai whunga whonua, koe ua whukaki te hame ai tu ai. Koe whakatangi atu, koe hame, ai ki whakamawe te maulawa o mai, te maulau ia koe tokoni lahi ke mautau. Maulai, whai overlay atu ke mautau. Whatawange mo ia tai mo ha, mo mea mai, mo konwai, whakawho, te ono teu, i he one mato, ka pēwho ki maui, o whātu mautau kato. Malo. Alo. Rio. Koia. Tawal piki whakamawai tau mea lere. Tau alta so o koe ke lo mai. Muy mai ke tau kolau. Ua te whaitai. Koia. Tau whenga tau toka wheituko koe ke fulongo ake. Ke ki whamahino pe ke kakai mea kona mokore. Preva tuange kau whamaka. Ko mawhananga koe ni. Ko unga koe pure ngāwe. Ke koe mea eu tau whaamu koe ki ai. Una kore mai ke ua whaitai. Koe hanai ai uhinga. O tau whenga ke ataki tua. Kake te mautalang hua ka te nau tau. Te mamawahe pia mei heni ko unga. Koe ke whimau he pure. O e kautaha mou ke ko pure anga. Ke whaitai iofi ia te ina. Kaka mea Ka te tau whātu. Koe hana. Kake tau talang hua. Ke tau mamahe mei heni o hiki meha wheitu. Tau alta toki hea koe ke fulongo a. Ake koe whamatalat kani. Kore mai he kautaha koe ne pure anga. Ai mou.
ke o mo te faita pe ha live at me feituni mana tu fo ma wa o pa ke ma o ma neutral o ma faiteria ma wa ia ma faiteria ma pe te malo faita I fe ko right yeah kai that's a right that comes you know with everything you know it's just sad in Tonga, like I said, it goes back to politics. I don't know what they're trying to hide. Why? Hanga ko lauta sai pe ka tau alai pe o hulu ia te u mea mau koe pe tau fai ai whao sai pe me iai ko ngā whoki ko longo a. Ko ngā pe ko longo a. We need to get to a place where it's kind of quiet so we can wrap up all the things that we've been talking about here in Ewa with all the programs. O koe maulere ki ahe tai mini, kia tau mama. Talu e take mama me longo a. E te tau interview ta toka longo a. O hanga telefoni o pick up e ki longo a kotoa. Ai ta alta tolu ke panke. Feitu ko holu I mai feitu mau ko ia ka fraus. Okay. Si me ngalo tam. Mo sio mai pe. Toko na ke mo biko wa ke mau mo ke tong. Sio ki. Ko foi talo e. Tona ka mo biko. Na ke o mo ya. Ko kape. Na ke o mo ya ha ni ka tu porque tu e. Certo ma si ke foi talo e wa, Talo kape. Asi. Takai ki mua. Kai takai ki mua ke huka me ana. Malo tau te. Ko ni mo ma va me feitu ni ko kore mai ai mo ke o mua e fai to hulu ai wai ko ha ka me fu I. Ko ha ka me fu I. Cameraman? Ko ta holo mo ye. Ko mai ko ke ki fata do atu. Ko me o mahino ki he fai diusi e aoni he mapolo kalama. O ave hala he kakai en I o pe ko maha u fabrikare I o ga e matui patoa, ga matui ke matui fabrikare. Ka ko uhinga e ma va be he patoa ke batu tawa taina kamalava orea ke me na uhi ke agrisi. Atakitu ata ngawe o wana ia ha me popo uri o tatau I pure anga pe ko fa nga pati o kuna fa ta mu ke tataki ai pure anga ko ni sai ka kuya I hata ya ko ufi mai iPhone wa soko me uta ta no ke o kuinga mama me tokua o ku ka loto ai pure ngawe ke mahuru o lave ai na ngawe ha me fufu I ha me o ku fa puriki o kuna ngawe o ku fa I fa hala o ku fa I natula kaka o ta ofia ai tau atai na ai media ke ne ilo ko mau tau nga ki fata ki ko pure ngawe o ku deru atu mo ko suria la ko mau na e kore ke manofo o paka hoko ai polo kalama ko eni ko ha nai ai o hinga o ku ki kai ki tari ai e pure anga ai polo kalama ko ni ke le tau atai na o fata tau ka mo tangi si kai nga ewa kai ke he o ko fata nga tu ke motor ko tope o mo mamada e kei whaka whea atu ngā I peki tau tolu I he ngahi uhinga o kui kai whaka poto mo kai uhinga whaka vare o pehe tokua o ku tau nofo ki tau whaka politikare I hapea mo kofa mai o kai ia tahe marunga e ne tu whaka politikare I hau I hawhainga tawhaka ka kohon ko ure atu ko e tau I heni ko e whakatangi ai pure o e komiti waka a ewa ke tau lere I ne whaka Kia mau mo ne tono ke fa hoko hono fato kia ke la valerei ke ka kai o fonua kai tau do fito ki ewa te ka uinga ya sio te mau lua leva ngari te mau hiki mai me he vao na tu raya o system I kai mini o mau loto ke whakalere I
ke owa na tau ngo o tau manawasi pe turi ki tau tolu ke tau o hange hakai mau o fai me e tau hiki mo tau rea ki e tau totonu ki e tau whunua ka ke he mo mui mai ke tau o ke whaka osi mai me turi ki mau koe ai hiki ke mama o me ka wangoe malo poha tau lo atia ni ka lau koe a perfeito. Wherever your job takes you, that's where you must go. We were just barely asked that we cannot film over there where they're working. So we crossed over here to the road. See, that's where they're working over there. That's where the work is going on. So we're crossing over here to the road where their old office used to be and where it's not no more. To add on to the story, when we talk of when they stop things like this and we speak of democratic governments, it's very interesting because that's what we're trying for here in Tonga, is for a democratic government. A lot of people, they go overseas and then they go overseas and then they comment on a lot of stuff. Why are we trying to be democratic? Well, because you guys went and lived at a democratic place, and now, it seems like a lot of people doesn't want democracy here in Tonga. Democracy here in Tonga is really needed, very, very needed. Dealing with the Chinese government has, their main thing that the Chinese government uses is money. So, they throw a little money in front of governments, and then the governments fall for that little money, and then that's where they get trapped. Because when it's time to pay back that money, they can't. So then China has the right to do some stuff. We believe in democracy here in Tonga. And if we believe in democracy here in Tonga with the government, why are we still clinging on to China, which is communism, which is a communist country? That's a lot of questions that we have to ask. Why are we still clinging to China with the communist government when they don't believe in democracy? They don't believe in Christianity, which we say we believe here in Tonga. God and country is our inheritance. Why are we still with, hanging on to the Chinese government? I don't get that. I know the reason is the money. Nobody doubts that. But governments around the world, if you can look what's going on here in Tonga, images don't lie. When you guys don't see firsthand what's really going on, then people can lie to you guys. But images do not lie. I'm showing you what's going on here in Tonga right now. All the damage that's happened, it's been over a month, right around there. All the people that we go around to and interview, all the poor people that we go around and interview, they're affected. They're affected by what's going on here in Tonga. As you can see, the people don't lie. They're very poor. They need help. When is the government going to step in and do the help? That's the question. When are you going to step in and do the help? We're over here in the bush now because we've been asked to leave from the other side, so we're over here in the bush now, and I'm just giving you guys a lot of what's going on here in Ewa. Remember, this is the capital of Ewa, Onua, and if the capital looks like this, man. I know this video probably might, if we share this video to let other governments, even the United States governments, Trump's government, the UN, they need to see things like this because, they only hear of tales like this, but this is the truth. This is real life, what's going on here in Ewa, Onua. So we are asking you guys,
share as much as you can this video for people to see it, and it might fall into the right hands, and they might be able to help. Like I keep telling you guys, I don't know why we're still hanging on to the Chinese government. They're communists, but yet we claim to be democracy, yet we're still going hand in hand with the Chinese government. It doesn't make no sense. Maybe it's because of the government. If you guys want a government that believes in democracy, we need you guys' help. That's the bottom line to it. And that's what we're asking you guys to do that for us. We're gonna go on and show you guys where these guys' office was, and the water and everything blew it over here. Okay. Like I said, we've been asked to leave over here, so now we're like, we're like the underground. What do you call it in the movies? We're on the underground now. Are you ready? Yeah, go ahead. Sorry. Kau pule ni pakutang mama mai me fitu olong ka dia ngoya. Kau ye falolo malaki au pa ko me ai ko lava makataki. E tau fenga ke ataki to ai tau ngawe, mo tau unu ka tunga. Faka tem kala tiang ke lava ke asi ho tau leo. Sio ko no lo mi pa ke firma ko to mo ui ai lai ni pe ko me faita he ke asi ai ka ngawe ko ha me fufui. Ngari fai ngawe ye fo ngahala. Ko polo kama kon na mau fai taket na mau fam ki asi ma fetu na tu ai ofisi ko vaka ko ye na ne fetu mai misidi he ko la ba pula om sai ko fakatangi kon uinga e ma hen i a honi na tonu ma fo ga ne kai tonu pe hanga e pure kauta vaka o ta ofi kai lava ke fa ho ko tonu atu sai te tau foki ke me ko ni ko se no di ofisi ye o no ho mai fakata ha pe mo kontena e hongo furu ai vaka na e whakau he kai ke lava o alasi. Koe konga hini, koe konga i whetu koe na e lava o ukuwhi o mau ki ai. Ka kuilalo, koe mau o ilo kuilalo. Toka ai, e toki whai hono whenga i hake he ngai mea ngawe. Ka neongo ia, o kuongo whakamamai. Pea kuongo vivili. Ai uhinga hono tuku ki mawa, uaki ke tau ilo ai mea o kuhoko ki whonuani. Ko e tau totonu o kutapalasia, o kai whemau ke asiatu ai mea mo oni, kai tālunga mo e tau ki polo kalama. Ke mou māta atonu, i he mea au hoko i he tau whanua. Ko mea ia ku mawhakaamuai ke hulu mo toi lalanga, aki hangahi whiunu fo ho tau pure anga mo e tau sistemi, kai lava ke ata ki to ai tau ngawe. Pea fou o mama o me he mea koe whaihala. Kai ke, whawhoki atu ki he pure waka, suri, kene tātā noa atu. Ke ene fie mau viviri hang ko mea nau uhinga koe ki ai. E lava pe ke mo ilo maha no lau maari e. Malo. Maha koe hangi pe koe mea koe na tau whakatalanoa koe ki mua, i he mua ki wafu. Na tau iai fuki he tunga whare. Tau au mai en, jono ngahi nau. Hangi pe koe bos whaita ea te reo mo tama whaita. Ki whehau ia tu pesuri. O ke mau ke ilo kakai. Koe hae uhinga na kore me kau tamau ka ki ngofua e whaita mo mea i he. Na tamai pe usi o wesia se ki ko na wa. Ya kore fa mo anga pe ye. Kai ke ulave ne ko ya ko ha pe we ke faita e tunga fare. Ai tunga ko na ofisi. Ko no uhinga he ko kore ka na ua ke singa mai mo ki me alere ki to kon mai ka au ke e ko pasi mo al fa mo ua ki ua. Na uhinga ko ke ha ko ke baka. Ko no uhinga ko tunga ko ko ka wa. Na ba. Ai koe wahe koe tai mini, o kou anga nau tole panga tolu ono he wiki. Ki tokota? Iyo, ki tokota. Panga ngā pūlo. Kono totonu ke whakatokose. Ka kai ki ula wawe ni situ ape koe angi. Kaki? Mau pese ni ti. Ka koe mea ia kou pori. Ka pau na e lele pe ia, tau fi mai koe ni koe te tia hano, kai ki tia hamea. Ka mau whinga pe ke lere waka. Tāna suri ke mahino anu. Koe uhinga koe ke mau hase ni ti. O kei taha noe waka? Kei taha noe waka. Ika tege e kiria e noe waka. O kutoi fia? O kutoi mahalo miliona tupu. Kai ke he? Koe mea ia kutau whaamu ke mahino kaki motoro ai whakatangi. O ki kai ke pehe ia, koe fie uru poto. Ka koe fuku mātua ki māsiwe siwa au pito. E kainga, koe uhinga ia fie mau. O kutoi ai miliona tupu i hepe. Ka koe waka fuku mātua ki mahu inga au pito.
O kore whamore more heni kia tumo tolu mo pehe o whapori karei. Na e kai whakaheka pe totongi i ki mawaya e hataha i e kau ngawe whapori karei. Pe aku mafu to kau ataina au pito me hatafa aki. Iyo. Ko ngai kulupu koe na ama iai. Ngai kulupu koe na ama iai. Whakataha pe amotiri la mumea. Iyo mawau whakataha heku mau tui a whapori karei tatau. Ka koe polo kalama koni o kuma whakahoko. Koe me atau ataina pe ia amaua e he mahuma ki tua. Kere atu, oku paloparema ko atini, oku paloparema ai pure anga. Oku paloparema ai sistemi, pa mo kau ngau, oku na whenga ki he mawhai. Pa te mare hai ka o warewa ko tau whakarereke mea ko ia. Kai tau te whito ke mahakumi haki, ai tanumia i he whanua. Ai kau masiwa, pa mo whakaamo a akris ke au, ai atalanoa kilalo. Pa koe tahani, o paloparema whakawhanua. Koe tō tahani oku ne tokanga ia waka ewa. Ha ho molau ki ai fai mai aki ho molau ai fie toko ni ko vave taha e omi kai tupe ka suri ke toi kore kia mo tolu ki mo apa mafoki ki Tonga a pongi pongi te le toange mai ai maka ke si ave ki mawa ke mau ki ho ma family kai le atu asuri ki mo tolu malo ko kore pe ki ho ko atu ai pe iai kai me ko ni kata na ke ilo e we o takatani na hau na we ki mo al holo fitu ke toki fanongo tala noa we i he kakai na hanga tokoni na ya mai pe tokoni ya kina to i he time pe na na ke interview pia whakakau kau rewa e ala tokoni mai o ngua ko ni kau ta ko mea rewa ko na fai ta futu ala whakaki tonga kai kume ange pe ko fe o ngua ko ni ma o ngua ko ni ane fiafi pia hua e ngia i hok ngata ya pia ko ina natari o ke tari ni whakako tipe e alo au e kai rewa ke na sio ke ore ke nasio ke me te whakamata la ngutu atu pe telefoni kana tonu mai pe sio ko pau pare ko ha ko e va ga timing o whakaholo mai pe uta e funga waka ke ha container e fa ai ka nga e ua ke malu ai ho mo nga mo katolita ke ave ki e ave ki to mana tu ta wa folau ka ko beta ko kita ta mo wa folau ka pai ka ko ia ko ko re tu e ka pai aka pau e fa nga mare ko container ka nge ko we lava ko lau ka pau e whakatoko si e kaunga o e koe nau si e oki. Tōku pe he koe hape se niti koe mau whewhawai aki pe ia. Ko o pe te hata hai ki whoki, mau nofo pe he. Ke whai whatongi a pe ka moto, koe mea pe nei kore, ka pau ne a se niti, ka pau nei kiria no. Mlawa le rei pe mau tō te pe inu pe hui ke taha lamo. Ka koe mea ko kore ato ai kei whai ngata e taimi. Ka pau te ukumi kere ke langa haku ofisi. Koe toi lahi e sirine alu he kere lahi sirine langa pa ko tahat mahal o toi hata we taia me hen ka o kore pe ke moto kon mai pa ka pa we kai ke la sai be ko en ko to ka to no ko lo ka me le ti walu ai me le ai un to he ko ia ina ne hanga o mai be ya te ia ma to o mo bawa fi ai o mai be he ui to ia ko ni me le ta mai suri we time be ti alu ai ko ki va ko ai pa si pa alu me le ka ki lo po mago ofa fakasisu mahal ko ni ofa ape ana yau e ko algo viku ko itai ka ko ia ko tangia di mo nga ofa mai to ko ni ma tau baka ka o palo mesia tu me osino ko matangi ko ni na mai pe he kanchere kon fenisi ko nga ko ma fawa na pe he o sia tau no alu pe ko ia fa no no ai ho no to mo fa o mai ko foi matangi kai ki lau e au hang pe e ki o mai to ha fu ko talat ko moto o si be fa le ko ne wa fu mo mea e tolo na to e tau no pe puri o si me te tau to hoko at kai ki ulo pe te mo te fa no ho le o te fa tangi to be e le me ko to o pe ta pe na ka to e ki mai me ko to pe tau nga we ta ko tau mo fu ke tau lo tu he pong ko to pe ki tau fai ha me ke fi ai ni ke o we mama me tau to kai ki tangi to ko nga ko tang whakaluku fua pe. E ua, tonga tap, wawa, hapai mo ngoni ua. Ko taimi koe hawa e ho putu he ni ke o si lo i pea. Ko tipo si tatu ka koe pao ato benefiti pe ia. Mari. Ke tae to tonga pe vai ua family mo, awe tae to tonga mea le mo ota. Naka pai hau me tonga, ke tare waka, nu sila ke hau, e tare waka he tolu tong tau po uri mai ke. Koe motu ani e na fopo uri ato. Kai ke hakasa le hulua ke ai pasi kai ke ha mea ko kore ki mea le re ke mawe ba mo lo to ki ai fa fo ba pa ku kai ta ko ki ta to e
Melino pe. Malo suma. Malo. Nga suri. Kekehe. Koe lava ia e tau polo kama pe mo tangi ai pure o e ongo waka. Kai whakamanata tuka tiki motolu koe uhinga mai heni koe api na asi I heneti e ne tulu ngia. Kako osi hua I kai ai makamo mea kamata langa ia I he wikeni pe ako whakatangi ke ofisa kolo ke ala tau tupu e kolo o kamata he ukei fihi atu I he kolo na ai tamai o e family ko ia I he tori pe ako ne mamousi ai kai ke koe ahon ko fie whakamahino atu koe uhinga e na mai heni ai koe tulu kina o ngai whare ai kau masiwa pe ko tai mari ai pe mo ki kau taha waka ko ni ke ma o atu hangaton ai palo pare ma o ku hoko ki ai o go whakaamang te mo tala no ki ai e tonga ko toa pe o hange ko na ku heka I he maui o aloi ki hapai o kai ko e ua pe o ku lere ki ai ai ongo waka o ku to lere ia o fai fatongia ke ngai mot mama I he taimi o fu fie ma oi ka ko e anga ia ai tala noa pe ko whaamu pe te mo fetokoni aki mai I ono hapo foi pulu koni ko ki mo tolo ku mo mahalo ngari ko mahau I hangahi ta faaki iyo ko vision e agrisi ko ia ia o manofo ai o ko ke matai albawa ki hema pe mata ko ata ki tu ata ngawe o fa ki hema siwa ata ki tu apa mo fetari u yaki ai mafai ai mai ai pe ako fata wanga pe de mo lava otari homare o mo polo kala mako ni iyo o atu ke te moto o ia ngaia ai tau tala no pe ako o fala heto te moto fata wanga te motari si ile o suri ya koe lava ia a e mapolo kalama I ahon malo si o mou mea mai ka mou mea Malo. Hey, malo. koe te anu pa o si mai ki he mao That's the end of that little drama that we just got done with. Like I said, the first thing and the most important thing is democracy. If we keep hanging on to China and let them move over, remember we owe China about $300 million. Tonga does, the island does. What's going to happen when they ask for us to pay that? What's going to happen? Are they going to take a piece of Tonga? Do they get an island? What are we going to give to them for that debt that we owe them? Maybe if all we're trying for is a democratic government. That's it. With everybody's help, maybe one day we can have that here in Tonga. We're gonna go fill the battery up. Aya? Fitu taha. Uavalu ono whako e whika I asuri, ka pau waha toko ni mai ki asuri, pe mo whetalano hanga toni ki asuri, ko e whika e, na ko haka whika fitu taha. Uavalu ono wha, fitu taha uavalu ono wha. 7712846. That's the number of the guy that runs the wharf that needs the help. Like I said on our program, let's try to break the chains from China. Why are we still, you know what I mean? There's a saying that the Palangis use. It goes like this: you made your bed, now lay in it. Now let's not make our bed with China. Let's move away from them. Let's try for a democratic government that we all wish and that we all pray for. I hope this message gets to everybody. Please share this video to whoever's eyes that will see it. We need as much as people that can see. Very, very sad over here in Ewa. Ko spenite malo fafone makape te malo fai fuaki koni na moseni mai ke aviko ke kakai ko na tau tokoni ki ai pe tau tok fok pe ke tau programa tokoni ko ke masiva mo ofo ke masiva. Thank you guys. Ofat ka motolo aki ki fafone maka and we'll be back in about 30 to 45 minutes. Ofat malo.